हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो रे आम देखा किपर आम घरे बस निज मोबाइल साहाय्य डिप्लोमार एडमिशन फॉर्म फिलअप कर आईटीआई लेटरल एंट्री किंबा 3 इयर डिप्लोमार। चलतु वीडियो को डेरी न करी आरंभ करवा। हाँ, ता पूर्व गोटे छोटिया रिक्वेस्ट, जदि हम चैनल को नुआ कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल रे सेट कर दियंतु। से आपण फोन कि डेस्कटॉप रे गूगल क्रोम ओपन कर दिंतु। सर्च करूँ सैम्स ओडिशा। सर्च कर सारा पर एपरी किसी शो कर प्रथम लिंक उपर क्लिक करूँ। प्रथम लिंक उपर क्लिक कर सारा पर आप सैम्स ओडिशार ऑफिशियल वेबसाइट रे पहुँचे। तल को स्क्रॉल करूँ। तल को स्क्रॉल कर सारापर देखिए कि आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक उपर क्लिक करूँ एवं न्यू रजिस्ट्रेशन उपर क्लिक करूँ। जदि आप नुआ रजिस्ट्रेशन करने चाहते ओके उपर क्लिक करूँ। ये आप नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड जीमेल आईडी एंटर कर दिंतु। कर सारापर आप जनरेट ओटीपी उपर क्लिक करूँ। कर सारा पर आप मोबाइल नंबर कि जीमेल को एक ओटीपी जाइए एंटर कर दिंतु और पासवर्ड टी स्क्रीन में देखा भाई एपरी भाव में फिलअप कर दिंतु। कर सारा पर सबमिट उपर क्लिक करूँ। तापर आप फॉर्म सक्सेसफुल रजिस्टर हो बैक टू लॉगिन उपर क्लिक करूँ। तापर आपको देते मोबाइल नंबर और पासवर्ड टी एंटर कर दिखाते साइड देते कैप्चा टी लिखाई एंटर कर दिखाते। लॉगिन उपर क्लिक करूँ। लॉगिन उपर क्लिक कर लॉगिन कर सारापर आपमती किसी पेज ओपन हो देखिए कि आप लास्ट डेट रही 30/4/2024। साइड यार उपर क्लिक करूँ। एप्लिकेशन फॉर्म उपर क्लिक करूँ। तापर देखिए कि आप प्रोसेस थ्रू डिगिलकर थ्रू करेंगे नचे से फॉर्माली करेंगे। फॉर्माली कर नो उपर क्लिक करूँ। तापर देखिए कि आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, लेटरल एंट्री पिला अप्लाई कर लेटरल एंट्री उपर क्लिक करुँच। प्रोसेस पूरा सेम जो भाव 10th को सिलेक्ट कर दिंतु। बोर्ड का सिलेक्ट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी कटक प्रथम टाक क्लिक करूँ। तापर HSC सर्टिफिकेट उपर क्लिक करूँ। ईयर पासिंग आप को ईयर पास आउट से भी क्लिक करूँ। क्लिक कर सारे पर एग्जाम टाइप एनुअल कि सप्लीमेंट्री क्लिक करूँ। आप 10th रोल नंबर एंटर कर दिखाते। एंटर कर सारे पर मार्क उपर क्लिक करने मात्र आप मार्क ऑटोमेटिक फिलअप हो। तलू तलू को स्क्रॉल करूँ। ये किसी आम कम नहीं से तलू तलू स्क्रॉल करा। तलू तलू स्क्रॉल कर सारा आप मार्क डेटा चेक कर दिंतु ठीक अच्छे कि ना। तापर आप 12th ITI कि डिप्लोमा ITI उपर क्लिक करेंगे। ITI उपर क्लिक करवा। तापर बोर्ड नेम NCBT कि SCBT आप सिलेक्ट कर दिखाते। पासिंग ईयर तापर एनुअल कि सप्लीमेंटारी आप ITI रोल नंबर डेट फिलअप कर दिखाते। फिलअप कर सारे आप मैक्सिमम मार्क केते आप 2 इयर्स मिसिकी केते मार्क टोटाल अच्छी आपड़ा फिलअप कर दिखाते। को ट्रेड आपण मैक्सिमम थियोरी केते अच्छी केते आप रखिंट ये फिलअप कर दिखाते। रखि प्रतिशत फिलअप कर दिखाते। आड मोर उपर क्लिक करूँ। क्लिक कर सारा पर मार्क डेट शो कर आप एडिट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट उपर क्लिक करूँ। येस उपर क्लिक करूँ। तापर आप आधार कार्ड टी एंटर कर दिखाते। आधार नंबर फैक्ट्स फ्रॉम SPDP उपर क्लिक करूँ। आप सब डिटेल्स ऑटोमेटिक शो कर आप मोबाइल नंबर को एक ओटीपी जीव आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर को ये एंटर कर दिंतु। एंटर कर सारे पर वेरीफाई ओटीपी उपर क्लिक करूँ। ऑटोमेटिक सक्सेसफुल वेरीफाई हो।
ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ରିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯଦି ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ଯଦି नो ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। DOC ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅପଲୋଡ଼ ଫଟୋ, ସ୍କାନ୍ କରି ରଖିଥିବା ଫଟୋକୁ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କିପରି କରିବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ବି ମୁଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିବି, ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଅପଲୋଡ଼ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସ୍କାନ୍ କରି ରଖିଥିବା ସିଗ୍ନେଚର୍ଟିକୁ ଏଇଠାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଏଠାରେ ଶୋ କରିଯାଉଥିବ। ତାପରେ ଆପଣ ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟି ଖାଲି ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ୟେସ୍ ଉପରେ ଟିକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେମ୍ ଆଜ୍ ନେଇଦର नो। ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଯିବ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆର୍ ୟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଦରଖାସ୍ତ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ नो ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ SC/ST ଯଦି ସେଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ଅଦର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ NCC ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ କ୍ଲବ୍ NCC ନେଇଥିବା ଯଦି A-B ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହା ଅଛି ଏଠାରେ ତାପରେ EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ EWS ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଡୋମିକାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସିଡେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ଟି ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟଟି ଏଠାରେ ସବୁ ସବମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କିମ୍ବା ITI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଏଠାରେ ସବମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା +2ର ଯାହାକି ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ ଏହିପରି କମା କିମ୍ବା ହାଇଫେନ୍ ଏଇ ଭିତରେ ଲାଗୁଥିବା ଦରକାର, ନମ୍ବର ରହିଥିବା ଦରକାର ଫାଇଲ୍ ନେମ୍ଟି। ଅପଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅପଲୋଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଟିକେ ସମୟ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରାଞ୍ଚ ୱାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ୱାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରିପାରିବେ। ଆମେ ବି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ୱାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତାପରେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ 5ଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିନିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଚାହିଁଲେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଆମର 5ଟି ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ଏଡ଼ିଟ୍ ଏକାଡେମିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି ସେଇଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ସବୁକିଛି ଏଠାରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। କରିସାରିବା ପରେ ଟିକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କରିସାରିବା ପରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ପେ ୟୋର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ପେ ନାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କରିବା ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ବିଲ୍ଡେକ୍ସର ପପ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବାକୁ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ UPI ଥ୍ରୁରୁ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏବେ UPI ଥ୍ରୁରୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା UPI ID ଥ୍ରୁରୁ ଉପରେ କରିପାରିବେ।
पेमेंट हो सारा पर आपणकर सीए कॉमन एप्लिकेशन फॉर्मटी डाउनलोड करेंगे पुणी बैक जाइए जदि भिडियोटी आपको टे भल लगे लाइक शेयर चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग।